Vale. Mira, como los españoles besan de verdad, a l'estat espanyol quan apreta, apreta de veritat. I he tancat el porquet i pago cèntim a cèntim. Mira, 1, 2, 3, 4, 5... Porque no cèntims. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Sí, 19, 20, 21... Molt. Molt, imagina't, i amb el que ens roba de gasolina l'estat espanyol, no, 20, 21, 22, 23, 24, 25... ¿A qué preguntas Ten en eso? cuenta que después lo contaré otra vez yo. Sí. ¿Y? Ah, bueno, si no tienes prisa. Vale. Tampoco. Ah, no, no, jo tampoc. 26, 27, 28... 20... Mira, saps què farem? Com avui hem set un bon català, pagaré el doble. I el que vingui després... Hola. Ahí ya nos han pagado a hacerme un tratamiento. Ah, pues mire, dígale que et deixin passar. Mire, no em perdeu, no és de salut. Bueno, la salut de l'estat és català, és el que et costa. ¿Está mal alta? Venga, va, sí, toma, está da mal igual. alta. ¿Cuánto hay Si no aquí? llamaremos a los mozos. Da igual, me puedes llamar. Oye, una cosa que yo... Para obstruir el tráfico. No, yo te estoy pagando, ¿no? Estás obstruyendo el No, tráfico. yo te estoy Una pagando. persona que está mala. Perdona, yo te estoy pagando. Ahora, mira, ahora te iba a pagar de golpe, pero ahora lo pagaré de cop. David, ¿vale? que está mal alta, va. Al No show. pasa nada. ¿Vale? Pagando. Mira. Perdona, si vols que t'aparti un altre carril? ¿Qué dios? David. Hola, mira, no se puede bajar aquí un momento. David, si están malas, deixa'ls passar. David, però si està mal alta ja ho fem un altre dia. Ja ho fem un altre dia, vale. Vale? Que està pagant a cèntims, m'entens? No, que si està trucant a la policia, el tio tonto i tot. Eh? Ha trucat. Ah, pues llavors Que ja... vingui, que té problemes amunt, està bien. Pues vale, pues llavors m'espero. No, però deixa'l passar, deixa'l passar. Esa parte, deixa podem anar. Sí. Vale, perdoneu, No us gravo, no us gravo. Meu. ¿Cómo que no puc conduir el vehicle? Perdona, que no puc conduir? No, que no puedes subir aquí a la vía. Vostè perdoni, Cago en... Ja em Vale. fico al cotxe. Vale, Que no nen. podem obstruir la via, que no podem... La via està vostè obri el semàfor, això... Que vaya, no, como usted habla para yo decir Jo estic pagant. que tú tienes que no puedo No, vostè firma. Firma, Sí, sí. mami. És A que ells dic- no, Ells no, ells no. Clar, jo no tinc cap problema. Està greu per Jo la estava noia. pagant. No, que yo no me le di que no puedo subir el vehículo porque es peligroso. Vale, ja està. Puja, Sandra. Vinga, a comptar una altra vegada. Som-hi. Tot el seu sentit. Tornem a començar. Torna a començar. I que vinguin els No, Jaume, no ploris. Jaume, No, jo menos. Jaume, no ploris. Jo carinyo. menos. Que aquests tenen un morro que se'l trepitgen, rei. Tiene hambre, Papo. tiene el biberón. Si no pasa res. Estàs comptant? gravant, no, sí, tot? Sí, el que puc. Vale? Perquè des d'aquí Para no darrere pots dir llamant-me. que estic construint perquè hi ha una persona malalta. Mira com
com ja ha girat, veu? Bueno, por Que 15 ho teníeu que haver fet vosaltres. No, 1 a 1 te lo doy. 1, 2, Però són 5,48, eh? 3, 4, Més ràpid, sisplau. 5, 6, 7, 8, A veure, cèntims. 9, 10, 11, 12, 13, que ja està en És que no castellà, ves els cèntims, David. 14, 15, Enfoca'm els cèntims. 15, Vale. Portes 148? no, porto 15, 17, 18, 19, 20. Va, n'hi ha cua o no? Que vagi fent cua. 1, 2, 3, 4 i 5. 20. 20. 25. 25. 30. 30. Què més busques? 30. 35. I ara què busques? Un euro? 35. Aquí, no? Té 36. Que em pesa molt a la mà. El tio que no... Que havia això que està obstruint. Ja... 5... 36, no t'he dit? Sí. No sé. 36, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6... No, té, 36, 34, té. No, comptes tu ara. No, pues bueno, pues si no lo sabes, mira, te ha caído ahí, ¿eh? Este ya te invito yo. Ah, gracias. Venga. Este está roto. I ara què vols fer? ¿Em comptes los que t'he donat? No lo sé, caballero. Pues bueno, si no sabes contar, pues que vingui algú... Contaré cuando acabes. No, cuando acabe. Pues vull saber quan et tinc que pagar. 1,48. Molt bé. I quan porto pagat? Un montón. Un montón no és un número al meu país. Al meu sí. El teu sí, pues vale, pues digue'm això, si no, no tinc, no sé lo que tinc que Te pagar-te. lo doy otra vez y lo vuelvo a No, lo cuentas tú ahora. Yo lo contaré. Cuando acabes, lo cuento. Vale, pues ara, de moment vull saber quan porto comptat. Uy, pues mucho. Va, digue'm, mucho no, un número, matemàtiques. 50 céntimos. 20 o 20. No, vull saber el número exacte. Exacto. Sí. Se lo cuento, ¿eh? Que se lo vaya contando poco a poco. Clar, si no, no sé quan més tinc que donar-li. Madre mía, que parentes. A veure, cèntims que portes a la mà. És que no puc enfocar res més. Però fins a 148 no acabarem mai, eh? Portem 15 minuts aquí, eh? Que aquests són els plàstics que se van trencar. A veure, donaré dos de 50. Ja està. Hay que colaborar un poco, hombre. Va bé apuntar per les matemàtiques i agilitza la ment. Que portes moltes hores treballant o què? Mira, exactamente llevas 45 céntimos. ¡Ole! Venga, va. només ens queden 103, va. Te dono las 3. I queden Ah, 100. espera, que tiene que meditar. Dono las 3 y queda 1 euro. Vale, para que veas que somos buena gente, que ho fem pel país, aquesta m'enrotllaré i te les dono tancats. Los contaré también, ¿eh? Venga, va, contalo. Vinga. Vinga, comptar, va. Oh, espera, entonces, ya los cuento yo, dame. No. No, sí, Ells dame, van més los ràpids. cuento yo, no los cuento yo. Claro que están bien, están bien. ¿Está bien? Ah, que estés ya, va, venga, va. Llavors ja està. Me faràs el ticket, no, sisplau? No, si has pagat, te'l té que fer, tio. Eh? Si has pagat, te'l té que fer. Mira la cua, mira la cua. I no està la Laia per dir-ho, visca a Catalunya, està dormint. Ja està, ahí, Amber. El tíquet... Vinga, i gràcies pel servei, eh? Vinga, jo faig un servei a Catalunya. Adéu. Vinga. Jaumet, ole! Digues visca, 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 M'han visca. apuntat a la matrícula, igualment.